John Bosco Tukahirwa mukuru wa Bright Angels Nursery and Primary School asimira Abazaire barukora kacena kahango bakahajiro bwegese no bwembere biretangwi. Sendezi kushashana muzimanya na neza abandi abanyikuru iziba kushashana muzimanya kandi aho bagure ibintu ni dorutu bintu kure ubuvunga ni bagura ni totuzanye ubagura za choka ni bagura ni totuzanye kuva all in all kama tuyambere tumusime twamara umwaka tunobusingi kabwe byona nebyitu kuko no ende kirungi moje tuwita kuko nako cyo cyakora ki namwe twine bitebite tuyisire kujya abo burundu bwishomero no burundu bw'abana no burundu ebintu byaza kubonera mwino mwuga gw'amani nanyenda kubashaba ngucumwe ekikwatirine na okupakinga byo kurya hariho some schools zitakupakinga umwe tutandika kugira ngo ibyo kurya buzire mwe nanyenda kubashaba nk'Abazaire umwana atakubasa ko batakozere iki atarire tugira ngo cyubuhiro musite ibyo tubantu cyereba kuko abantu bari bakwata amayisho. Benon Kajubi obiro rwo mujeni mukuru asimira umurumo gw'ishomerere rukozire na munongo mu kurwana isibura ry'emirumo no kutungura ebyo bwegese. Nisima President Yoweri Museveni umugurusi nyamurungi ukwikiriza abantu bakatandika amashomero. Omugande makuru Abazaire mu district ya Kiruhura bashabirwe kurekeraho muze go kwinjira abana babiki bakira bato. Ebi bigambirwa Josa Mutaremwa obwabire nabwana h'Abazaire nabeje barwo Burundo kandi no kurunda na sente zo kombe kishomereri erukushangwa kinoni nyabusozi na staff n'abantu nyonyize kubakomberaho kandi kubanyetsebe twashitamu najya kunyongi mukombezi mwe abana boda boda wore kumta boda umwerekere bino umutimiza nawe twakwesa transporta ya boda usasi ushanga ngo umurimo kutubayire tukozere nk'Abazaire bakirukura bwo kushomesa abana babeshiki ukaganda tugarikira twatandika kukingira abana batakashyize imyaka twatandika kubayo mu mashomero abeshiki n'abarungi baba bashomere abo ko bana batondera amakagabo kengi amakamengi gombekirwa abana babeshiki. Josa Mutaremwa akwatanisa na commissioner wa police Frank Mwesugwa Bwerere barundine miliyoni 20 zo kombe kishomereri. Reka tutewe kitukubasa obe 15 oba 10 oba 2 gasha kwa Anita Tukunda na Richard Nahabwe.